punya aku deh kak, nada. Bentar ya kak. Bisa kak? Oh. Berapa kak? 105.000 kak. Pas itu ya kak ya? Iya. Makasih ya kak. Plastiknya kak? Oh iya. Maaf ya kak. Iya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Sampai kembali. Baga dapat nasi mati serta. Satu dua kerja dah bah. Langsung dapat total money. Tapi iba nggak tulu tahu kerja. So ya itu iba promosi. Mungkin dong dapat tikina di promosi Yoko. Lagian pe, kalau tamat SMA doh ho. Dong mungkin di promosi Yoko. Dah bah serta. Lah tamat SMA pe iba nggak lihat. On mak. Alus mijol mana solo maju. Sarupa alus nadot kakakku. Masih doh nang musuh ni. Bayi do. Ibu tuh hodo kan. Karejo kakakku sonari. Kebuto buahara. Bayi mak. Molo halam tamat SMA. Dijujuhian do ibana ninna kuliah. HP dong olo ibana. HP sonari dung so diterima ibana di PT. Gabe tukang cuci baju mijol mama ibana di laundryan. Masih soalnya serta tu kakak ni. Nang icaki kerja ni. Ah, dong karejo dia alus ngoni. Nang soalnya serta. Kakak mau dilang jual mana sini? Balo makku, lo isi. Ikut buat aku udah sare jagoan lo. Ada dokter mana now? Wah, sa dope santi hodek masuk karejo doh. Lagi cuti aku kak. Ta boleh hodek boy dapat cuti hosan karejo mo. Ini dah, langsung karejom. Menuci baju ninjol mak, menggosok baju ninjol mak. Nah, kok serta pola masuk ngomong na tua. Udah belas hodo parjolo mangicaki karejo. Nah toh hodo dah hudokon kan. Unang-unang dohot kotoran ninjol mai pe adong do isi. Ih, magigi aku karejo isi. Unang pati bumbu hode nakatari. Jolo ni dila do bibir ni ba. Asa didokhat. Molo dicaki hodo au sarupa doi na mangicaki dirimu sendiri doh di si. Ah, dokon manacit roham, ala hudokon songoni. Pola magabe aci rohakku ala niatami. Asal mada. Ale kak, neng maduar jabu au. Ale kredit. Dia hepeng muan nodik membayari i tiap bulan. Kan aku lapar mana di tempat kerjoku. Udah nggak dong be istilah habis kontrak. Mana maju pikiri dek rencana nih. Aidang hepeng nautik dah. Nalau manohor jabon. Buha do kakak on. Asa adong do tandani naung karejo au. Ndang songok ko. Ngalele ko karejo. Alai so adong tari dat tanda naung karejo ho. Buha ma songoni. Basa gabi sipo. Pas dokan na hudokoni. Dang adong tari da sotik pe hasil ni karejo mu. Weh, tayo sorta. Sumara lang do mandok hatami. Lau maju au karejo dah. Olo, lo mau hok. Dokon manian, nacik roham nakin, alahu dokon songoni. Bereng mak, mulo jadi hubuk jabui. Dang ngolo arab dohoto. Tinggal ma di kos-kosan mon salakmu.
Sorta! Oh, Sorta! Ay, sedoy na say manggorayawi. Oh, nanay nga naman pangon. Kasi dia lusi ba? Ay, di ang mabubutoy. Ho na manggoraw. Alay da ba? Ubera na kindia PGB. Saya naman penarga ni Jabu. Nanay manur Jabu doh. Marencana aku. Alay, arga-arga ada ba? Dah nggak dong di sekitar tempat tinggal mi na menjual jabu na mendadak. Pasti yang masuk suku itu aw. Adong hira-hira 2 jabu sa kos-kosapki. Dibayad di si rumah ini dijual. Kudu cepatin. Ah, serius doh? Ba serius madah. Alay hira-hira telepo do roman hori. Ngado koro hepengmu. Ala na begi-begi hargana. 100 juta dah ba. Alay, boleh deh memang nih ibu. Tolak dah ya. Lo kasonari nggak permanen. Boy, manon hujamiton surat permanen gitu bang. Manong tuh par koperasi lo mau minjam. Dak pola pusing nggak mau mikirin cicilan yang non. Alana nggak permanen tau. Mantap memulai songo nih. Apalagi kan ada lu kakakmu, dongamu. Ngaboyan ni bana membantu ho membayari sehari-sehari. Ah, tuh sadan mai. Salah ku pe boy dong membayar. Anon adong hak tani molo dong hak ibana membayar. Lagian pe molo ngaja dijabui. Kalau na udah di sini tinggal. Dan molo rap di do ibana. Molo rap ibana do tahu. Kalau membayar ongkos do ibana tuang. Baik ku songo nih dah. Atau ngeta mata ida jawi. Ano songoram jamu manor na perjul. Marutung na ida ba si Sorta irere. Na baru piba na mga rato. Terdapok na kerejo na ba. Langsung permanen mo sek, May. Dah. Langsung kita. Nomor 5 tadi PT mau balik. Tapi soal ni bana kita. Mada. Kamu buat jabu musik ibana dah ba? Wahai. Sedih hari pada buat jabu. Tularin asalpu. Mungkin masuk nama itu jabu. Jodoh ni kos-kos sakki, Mak. Mantap na ibana teh. Udah mau bayar uang kos ibana. Itu dah ba. Ala padok ni ibana. Mula salah na tinggal di sini. Bah salah na. Ali tahu mo kakak na. Dang oli bana tinggal rap dok kakak nai. Mula tung rap pe ibana dok kakak nai. Kau mau bayar uang kos doin na kakak nai itu ibana. Para masih sortai. Kalau masuk ni ibana tu kakak na. Barang harus salah ni itu. Kita sunari ka ngai pangarap tuan. Amat saribe. Pinaba ada pikirannya. Kalau kina kakak beradik dok. Datang anak asing. Datang bornya maktua nama lang bapak udana. Sa bapak sa umur ada pihalai. Molo menurut tudang orang waktu salah nih bah. Oh lo dah basi tidak na kan. Diingok si sorte yo sotik. Habur jon ni kakak nai. Tapi kakak nai dia pakuliau ni bana. Ada terdok kita ida bah. Mungkin ima jo pangatusan ni sorta na dinggan menurut ibana. Saya tak humi ibana na salah membesong ni. Gak bedosa no dihitay. Itu matanya songon hatanya itu nama dok. Tip-tip. Alis saya dong marsi gajangi. Dos-dos. Alis saya dong marsi boloni.
nang kakak beradik. Ada dang boy sarupa jalan pikiran. Mulunung nga di paradok pondok arta. Ah, wala may ta. Makaya lagi terus. Memang dosa-dosa kita. Kak, buarin naing pindah mau sen kosan dah. Neng pindah tu dia udah. Betul jabuk kumada. Nggak jadi urua dibuat tu aja beli. Buah sedang berbuah-buah mutua udah. Pola ma pabuan tu ho, isa roho. Buah susu ni hata mutua udah. Naso kakakmu doa udah. Nak ku boto. Pokoknya malah neng tinggal doho rak 2 tahun di Jabuki. Ikut membayar uang kos doho tua setiap bulan. Buah saya ku membayar udah. Maksudmu neng gratis ho tinggal di Jabuki? Tabunai ho. Dah warung na gratis-gratis di pengaratawanon. Asa di batu ho. Mulu seolah ho membayar 500.000 per bulan. Mbak tinggal ho di son. Doho dah kak. Doho dong manang dong. Di sope ya udah. Salah mau di sini. Bayi mah dok konsen nakim. Buah sama gabe songono nadekku si sortaon. Asa bermaroh hamda manang naboha pepangalahon ni adikni mangaju maho patalu maroh hamda. Wih, ngot doa hatamino. Sono marsak ko kak. Buah oro di beret ko. Kasongonon doang terus. Ano marga gusto ka? Jalan ni sorta do kakak gabi sono ka. Mau oro si sorta. Lameng buto kakak nang mabut jawi bana. Nunga, buah oro. Ima da kak. Namar cerita dusti kak doang kompak ni si sortai. Tidak kakak dusti kai kan? Utada. Ima da. Hidup kos sortai na. Meludupin na mo sa jabu. Tetap din na kakak membayar uang kos. Lama sampai hira halak kau di baik kosota dicari toko matu doangmu semua. Gua sama gabe soalnya si sortai ate kak. Kau li, masih marang na ako. Nah. Mungkin na lagi butuh hepeng doi mana. Lagi ya pe. Dah dong salana molo membayar uang kos au tibana. Alana semangalen tu halak kau. Tu adekku do. Oh lebih dah kak. Rabi guni halak songuni. Rere. Molo roa dia tahala adekku si sortai. Ala dibait songoni tu au. Dang mungkin upar roa-roa musuh tu halak. Songot tu rere. Songon hatani si tua-tua na matdok. Marsiti jur tu langit madabu tu akuan. Ah ada lapatan ni kak. Lapatan ni dang boi icahatta manang nata paroa-roa dongan sabutu hatta. Ai sarupa doi mangicaki dirita sendiri. Oh, tidak ate kak. Dorere. Aduh ya mam. Sama dia mau bayar pakiate. Permisi. Permisi. Aku ya Tuhan. Maro partagi. Kamu bayar aku mau bayar taki. Permisi. Ibu Sorta. Rupiah Tuhan. Asiro hamdiau. Dan cukup BHP-ku. Permisi, Ibu Sorta. Apakah Anda di rumah, Bu? Permisi, Ibu Sorta. Apakah Anda di rumah, Bu? Siapa bawa nasi mangurtu di sini bunyi sotaan. Gimana pula Ibu Sorta nih? Gak ada menjawab.
Permisi Pak, Bapak siapa ya? Oh iya Bu, saya dari kantor disuruh untuk menagih pinjaman dari Bu Sorta. Mungkin Bapak salah orang dan salah alamat. Tidak Bu, dari awal peminjaman saya yang terus menagih ke sini Bu. Berapa banyak rupanya Pak pinjaman si Sorta? Oh begini Bu, dari awal dia meminjam 100 juta dan sekarang sisanya tinggal sekitar 30 jutaan lah. Ini sih rumah di Pak Tagi Makassar. Dia minjam uang itu 2 tahun yang lalu. Kalau boleh tahu ibu siapa ya? Saya kakaknya Sorta. Kalau begitu Bapak boleh tunggu sebentar biar saya bicara dengan adik saya. Oh baik Bu, silakan Bu. Sorta, buka jo pintu mon. Audo, kakakmu Syuli. Bahasa saya mau kurungi model di bagasan. Adong rojal ma, alay dang dibuka hobit to. Mau dira Kak, nang adong behek ulang membayar utakku. Pak, sabar ya, kami mau bicara sebentar. Kau udah tuh dek siya mulana. Pikir jo dengan rencana mi adorang so di ulang ko. Apa dang ditanya ko. Salah mau disika. Memang asal kon permaneki doa 2 tahun asalku. Makanya butuh jabuan. HP nang boin tinagam. Gak belas tutup masa nari PT tempat karejoki. HP ngasa bulan dang karejo. Nah tuh udah 30 juta na utang untuk partai jadi. Oh Kak. Naku boto besa ngasen dia baheno kula membayari. Musikia na memikiri. Unang pula saya pusing nih mau mikiri. Anong gawin saya itu? Ano Kak? Ayun sudah. Pak, boleh nggak saya minta tolong? Bagaimana kalau besok Bapak datang lagi ke sini? Saya akan membayar cicilannya. Begitu ya Bu ya? Iya. Baiklah kalau begitu Bu, sampai pamit dulu ya. Jadi buhana mau Kak. Adong doa di sok kakakmu, dang muki pasubuk mo, dang nangoto ang. Maaf na udah Kak. Wala nalani manut tulomo kuaw Kak. Gabi dah huingot kabur joni kakak tuaw. Tiaw sikola. Manul soli doa Kak di pambayan aki. Toh kado mulak tanong masa, mulak maribulu nang tintungan. Dang si sonsola be akapambayan na nang salako. Bay may gabi parsyajaran di ho, tujolwan yari. Sadia huroa sa bulat cicilan ni pinjaman ni. 2 juta Kak. Toy made. Pay makarejo ho muse, aw pe mambayar. Malodo karejo ho bauru pe ho. Nulihat ada Kak. Dek, toho do dang adong akorik na sosial lang eme. Toho do nasa jolma, tujuan lo butuhan. Toho do nang permanikyan. Gabe dianggap po may kesempatan lau manuhur jabu. Alay lo bisyani, iko jolo ni dila do bibir ni ba asa makatay. Ano Kak, tujulan niya riyon. Tangi na maaw, di pasingot ni Kakak. Dak tutunok ko belomok ko. Alay Kak, jika naleleng doa sa dapat karejo. Boy doa roa dibayar Kakak jabuan. Pos maroham dek, boy doy. Unang pola paksa perhepengan muka. Anon gabedang adong na diho, wala nalani aw. Kajual majabuan. Asa tabayar utaki, rak mahita Marcos. Daong dek, sapala naong maridi, kumarait do. Sapala naong dipukaho, ikot tapaujo do dek. Alay Kak, Tupa na do tajom na rinita hiduguguna. Molosa da doroata pasti lunas doon, porsea mau tutuani. Alay, marjanji mau tu dirimu sadiri dah. Unang beulawan saya mangicaki jorma, manang naisepe. Molo diulaw ko do si songoni, tudos maho songon na marsiti juk tulangnya. ano Kak,
Dan ulau aku besi songoni.